hari igitekerezo kimaze igihe kivugwa ndetse cyafatwa nk'icyaha mu gihe washaka kugereranya ibyo Israel iri gukora mu bihugu bitandukanye birimo na Gaza na Libani ukabigereranya n'ibyo abanazi bakoreye abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi. Kwegeranya Israel y'ubu n'Ubudage bwo hambere mu banazi, abantu benshi babitekereza nko gushinyagura, mu by'ukuri ni icyaha. Ariko hari abasesenguzi bamwe n'abanditsi harimo n'abavuga ku ntambara iriho ubu ngubu, bavuga yuko ibyo bigereranyo byatangiye kongera kugaragara cyane cyangwa bishobora kugirana isano mu bijyanye n'intambara yo muri Gaza n'ibindi bikorwa bya gisirikare mu karere, kongeraho intambara iri muri Libani. Hari umunyamakuru w'umunyamerika ariko w'inkomoko mu Bayahudi, nawe ni Umuyahudi, azwi mu bushakashatsi bukomeye cyane no kwandika inkuru zicukumbuye kimwe n'ibitekerezo anyuze mu bitangazamakuru. Yitwa Norma Finkelstein. Yavuze yuko hari ahantu ashobora kugereranya intambara ziriho muri iyi minsi akazihuza n'ibyari mu ntambara ya kabiri y'isi, cyane cyane ibyakozwe n'Ubudage bwa Hitler mu burasirazuba. Uyu mwanditsi w'Umuyahudi n'Umunyamerika icyarimwe yanditse inkuru ivuga yuko nawe ubwe asanga hari impamvu zatuma ibyo bigereranyo bivugwa. Atangirira ku ntambara yatangiye mu bihumbi 2023 muri Gaza. We avuga yuko nubwo ari Umuyahudi ngo nk'uko byagenze mu Budage bw'abanazi, abayobozi ba Israel bashobora kuba barakoze ikosa rikomeye ryo kutamenya igihe cyo guhagarika intambara, bikarangira ukuramba kw'intambara bibyaye ibyaha bishobora no kwitwa genocide. Ibi ngo byatumye hafungurwa intambara nyinshi kandi icyarimwe ku nkengero zitandukanye. Uyu muhanga w'umwanditsi Umuyahudi n'Umunyamerika icyarimwe yongeraho yuko nyuma yo kugaba ibitero kuri Hamas, Hezbollah, Libani, Syria na Yemen, Minisitiri w'Intebe Netanyahu ngo yasanze bidahagije, ahitamo kwerekeza intambara muri Iran mu bihumbi 2025. Uyu mwanditsi avuga yuko ibi ngo bishingira ku bitekerezo bya politiki by'uko hari abantu bafite ubwoko runaka bufite uburenganzira bwisumbuyeho kurusha abandi, ethnic supremacy. Ibi ngibi rero ngo asanga ariko Abayahudi biyumva bisa neza nk'uko abivuga ngo n'ukuntu Ubudage bw'abanazi bwiyumvaga mu ntambara ya kabiri y'isi. Gusa avuga yuko ngo ari ngombwa kumenya yuko ibi bitekerezo bihora bigirwaho impaka kandi za politiki zikomeye n'iz'imitekerereze. Kugereranya ubwabyo Israel n'Ubudage bw'icyo gihe ngo ni insanganyamatsiko abantu baganiraho, ibiganiro ntibirangire kubera impaka z'urudaca zavukamo, amateka ngo ntabwo asa. Ati Donald Trump ni umuntu uvuga ko bafite ibitekerezo bya white nationalism cyangwa se gukunda abazungu kurusha abandi bantu. We kandi ngo yemera ko Amerika ifite ububasha budasanzwe ku isi. Ubwo bubasha ngo ibusangiye n'abandi bantu bakeya, cyane cyane ku isonga Israel. Yemera yuko asangiye n'abandi bitekerezo nk'ibi ngibi by'uko Amerika ifite imbaraga zidashobora kugabanuka cyangwa se kugereranywa. Ariko avuga yuko nubwo Amerika yaba imeze gutyo kandi akayishyigikira, ngo ntabwo ashyigikiye intambara zihoraho mu buryo bweruye kandi zihitana abantu benshi. Uyu mwanditsi avuga yuko iyo arebye imyitwarire ya Trump ku bijyanye n'intambara, rimwe na rimwe ngamugereranya na Benito Mussolini, umunyagitugu wo mu Butaliyane uzwiho kugerageza ibikorwa byo kwagura ubutegetsi bwe hanze y'igihugu, ariko akenshi ngo ntibyamuhiraga. Ni ibintu bisa n'ibikorwa bya Trump muri iyi minsi ku rwego mpuzamahanga, nyamara ngo Trump ntabwo aragirira amahirwe muri izi ntambara agenda yagura. Hari icyitonderwa hano, ibi turimo tuvuga ni inyandiko ishingiye ku bitekerezo bwite by'umwanditsi, bishobora kutemeranywaho n'impande zose, ndetse amagambo nka white nationalist n'imvugo ishingiye ku mpaka za politiki ubundi abenshi bashobora no kutemera, uretse ko hari n'abazemera. Norma Finkelstein ni wa muhanga muri politiki, yanditse inyandiko nyinshi kuri jenoside yakorewe Abayahudi, nawe ubwe ni Umuyahudi. Muri iyi minsi hamaze iminsi akora inyandiko nyinshi ku myitwarire y'ubutegetsi bwa Israel ku ntambara nyinshi, ahera kuyo muri Gaza akajya kuyo muri Libani, Yemen, Syria ndetse agasoreza kuri Iran. Ubwo yavugaga ku ntambara yo muri Iran, yayigereranyije n'ukuntu Ubudage bw'abanazi bwa Adolf Hitler bwashoje intambara yo kurimbura abaturage b'Abasoviet muri Soviet Union. Ibintu byatumye ngo abaturage bahagurukira rimwe, kabone nubwo hari harimo abantu batumva neza ubutegetsi bwabo. Avuga yuko nk'uko byagenze icyo gihe, ngo ikosa rimwe risa n'iryo Trump arimo akora ubu ngubu cyangwa yakoze, ngo ryo kwinjira mu ntambara atayiteguye neza kandi intego zo zitagaragara, ngo ikosa ry'imigendekere y'intambara idasobanurwa mu buryo bumwe birangira yiswe ya kirimbuzi, bikaba byatuma abaturage barushaho guhaguruka bakarwana bishyize hamwe kugira ngo bahangane n'ikibi kibateye. Iyi ntambara rero ya kabiri y'isi ayitindaho, mu nyandiko ze ayita Great Patriotic War, ni nako Abasovieti bayitaga.
Mu Basoviyete kimwe n'Uburusiya bw'ubu ntabwo bayita intambara ya kabiri y'isi, bayita Great Patriotic War, intambara ngari cyangwa intambara ikomeye yo kurwanira igihugu. Abaturage ngo bahagurukiye rimwe nyuma y'uko bagabweho ibitero bikomeye n'Ubudage bw'Abanazi. Iyi nteruro ivuga yuko ngo hari isano hagati y'uko Uburayi bw'Uburengerazuba bwabonaga Abasoviyete mu myaka y'1930 nk'igihugu gifite ibibazo byinshi by'imbere kandi gifite intege nkeya, ngo ni nako ubutegetsi bwa Netanyahu n'ubwa Trump bushobora kubona Iran nk'iki gihe nk'igihugu cyoroshye kugabwaho ibitero kandi cyazahaye kugera imbere mu butegetsi kubera ko cyahuye n'ibihano biremereye cyane by'ubukungu. Mu yandi magambo, iyi nyandiko izesengura ikanagereranya amateka y'intambara ya kabiri y'isi yose n'ibiriho ubu ngubu. Uyu muhanga avuga yuko kugaba ibitero ku gihugu gifite imvururu z'imbere bishobora kugira ingaruka zitandukanye kandi zakongera zigasubira ku bagabye ibitero. Iyi nyandiko ikomeza igereranya Iran y'iki gihe n'Abasoviyete bo mu ntambara ya kabiri y'isi, ikavuga yuko impande zombi zagaragaraga nk'izifite ibibazo bikomeye bituruka mu mateka kandi ababishoza y'intambara ngo aribyo bashingiragaho. Ngo nk'uko byagenze ku Basoviyete, Iran nayo uyu munsi ngo ntifite abafatanyabikorwa bakomeye cyane ku rwego mpuzamahanga biteguye kwirwanirira. Iyi nyandiko ivuga yuko Iran yari ifite amatsinda atara y'igihugu non-state groups ayishyigikiye mu bihugu bitandukanye ariko adafite imbaraga zihagije zahangana n'ingabo z'ibihugu bikomeye cyangwa se ibihugu bifite intwaro za kirimbuzi. Iyi nyandiko ivuga yuko Abasoviyete bo mu 1939 bashatse kwirinda intambara, basinyana amasezerano n'Ubudage bw'Abanazi, amasezerano azwi nka Nazi Soviet Pact. Iran nayo ngo niko yabigenje. Mu 2015 yari yemeye gusinyana amasezerano n'Abanyamerika nucleaire ngo kwari kugira ngo Iran yemere kugabanya amakimbirane. Gusa nyuma y'ayo masezerano yaje guteshwa agaciro nyuma y'imyaka 3 bikozwe n'ubutegetsi bwa Trump. Uyu muhanga akomeza avuga yuko mbere y'intambara Abasoviyete bari baranyuze mu bihe bikomeye cyane birimo gukaza ingamba z'igitugu gikomeye n'imvururu z'imbere. Uyu muhanga avuga yuko mbere y'intambara Abasoviyete bari baranyuze mu bihe bikomeye birimo gukoresha imbaraga z'umurengera n'igitugu mu kugabanya imvururu z'imbere mu gihugu, ngo bisa nuko byari bimeze muri Iran mbere y'intambara. Banyuze mu bihano bikomeye cyane by'ubukungu, imyigaragambyo ikarishye yabaye mu myaka myinshi ikurikirana. 2019 imyigaragambyo, 2022 indi myigaragambyo, 2025 indi myigaragambyo na 2026 indi myigaragambyo. Iyi nyandiko ivuga yuko Adolf Hitler yibeshye cyane agakeka ko Abasoviyete ari igihugu cyoroshye cyane kandi cyazahaye, ariko nyuma ngo intambara yahindutse ikintu gikomeye cyane Adolf Hitler hatashoboraga guhagarika. Bakoresheje imbaraga z'umurengera, abaturage benshi n'ibikoresho byinshi, ariko birangira Abasoviyete bayitsinze. Mu by'ukuri kuba Abasoviyete batarazimiye muri icyo gihe cy'intambara nicyo cyatumye bayita Great Patriotic War, intambara ngari yo kubohora igihugu cyangwa yo gukunda igihugu. Mu nyandiko y'uyu muhanga Norman Finkelstein avuga yuko igitero cyari kigamije gusenya Abasoviyete cyahindutse intambara ikomeye cyane kubera uburyo abaturage b'Abasoviyete bahagurukiye rimwe barinda igihugu cyabo. Umwanditsi agereranya ko harimo isomo rishobora gusa neza nuko ibintu bimeze muri Iran. Iyi nyandiko y'isesengura igereranya amateka y'ibihe bya none n'ibyashize mu Basoviyete, aho umwanditsi avuga yuko hari isano abona hagati y'Ubudage bw'Abanazi n'uburyo ubutegetsi bwa Trump na Netanyahu burimo bwitwara mu bihe nk'ibi. Umwanditsi ati nk'uko byari bimeze mu Budage bw'Abanazi habagaho imyumvire y'ivangura rishingiye ku bwoko, racial contempt, aho bacakara bafatwaga nk'abadafite agaciro kandi bagashyirwa hasi, ngo byari bifitanye isano n'ukuntu Abanazi bumvaga yuko ari bagomba guhora batsinda kandi byoroshye. Mu gusobanura ibi ngibi avuga yuko Trump na Netanyahu ngo bakunze kugaragaza yuko babona ari abantu bakwiriye intsinzi, ko nta muntu ushobora kubatsinda, ko bagomba guhangana uko bashatse kose kandi bagahindura ibintu. Ngo niko bagiye mu ntambara muri Iran, ndetse ngo bagiye bashyize imbere ibitekerezo by'uko imbaraga za gisirikare n'ikoranabuhanga bafite bigomba kubageza ku ntsinzi. Nanone inyandiko ivuga yuko Trump ngo yaba yarakoresheje ijambo animals cyangwa inyamaswa avuga ku banya-Iran. Gusa Trump yongeye guhakana ibi ngibi, avuga yuko atigeze avuga ko abanya-Iran ari inyamaswa. Muri rusange inyandiko y'ubusesenguzi bwa politiki isa n'igereranya amateka y'intambara ya kabiri y'isi n'imitwe ya politiki hamwe n'intambara ziriho iki gihe, ariko ibyo avuga ni ibitekerezo bwite ashobora kudahuza n'abandi bantu basigaye. Iyi nyandiko kandi inavuga ku bijyanye no kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ali Khamenei mu minsi ya mbere intambara igitangira, ngo ni ikintu cyari kitezwe nk'icyahita gituma igihugu gisenyuka burundu. Ngo ni nako byari kugenda iyo Abanazi baza kugera ku mugambi wo kwica Joseph Stalin mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose bagitangira urugamba.
ni nako ngo abanazi babitekerezaga. Umwanditsi avuga yuko gusenya igihugu cy'Abasoviete kubera ko Stalin gusa bitari byoroshye, ngo kubera ko niyo umuyobozi yagwa mu gihugu nka kiriya ngo bitari gusenya ubutegetsi. Ni nako bimeze muri Iran. Ati mu ntangiriro z'intambara Ubudage bw'abanazi bwagize intsinzi nyinshi, bufata ibice binini cyane by'Abasoviete harimo Ukraine, bafata Belarus ndetse bagira hafi ya Moscow na Leningrad. Ariko nyuma intambara ihinduka ndende cyane kurusha abanazi babitekerezaga. Iyi nyandiko ivuga ko ikibazo gikomeye cyane mu guhirika ubutegetsi hari ugushaka abayobozi bashya bagomba gusimbura buvanye ku butegetsi. Iyo nyandiko ivuga yuko muri Iran ibyo bitigeze bigerwaho. Ubutegetsi bwabaye nk'ubujegera, ariko ntabwo Abanyamerika na Israel bari bafite ubushobozi bwo gushaka abategetsi bashya bagomba gusimbura abo bamaze kurasa. Iran yagumanye ubugenzuzi bw'ubutegetsi bwayo hatagiye undi muntu w'umunyamahanga. Muri rusange umwanditsi avuga yuko nubwo ibitero by'indege, iby'ikoranabuhanga rya gisirikare ndetse n'iby'ubutasi byashoboye gutuma habaho intsinzi yihuse mu ntangiriro, ngo bidahagije ngo habeho gutsinda burundu intambara igihe abaturage bo mu gihugu runaka cyagabweho ibitero biyemeje kurwanira hamwe. Avuga kandi yuko nk'uko abanya-Iran babitekereza, ngo Trump na Netanyahu ntibagaragara nk'abashaka kubohora Iran, ahubwo babonwa nk'abashaka kuyisenya bya burundu, bagasenya ubusugire bwayo no kwicamo ibice bishingiye ku moko n'iyobokamana, ubundi igihugu cyari gihambaye kikaba kajagari. Ihinduka ry'umuyobozi w'ikirenga n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo byahinduye cyane ukuntu igihugu cyitwaraga mu bijyanye n'umutekano n'intambara. Iyi nyandiko ivuga yuko mu gusimburwa kw'abayobozi ngo haje abayobozi bashya b'ingabo bashobora gufata ibyemezo bya gisirikare n'ibya politiki icyarimwe. Ibi ngo byatumye haba politiki yo kwitonda ishingiye ku makuru y'igisirikare n'umutekano, kandi ibyo ngo byatumye ubutegetsi busa n'ubwa Khamenei nta kintu buhindukaho. Nyuma y'uko ibi bibaye, Iran ngo yakoresheje gahunda yo kwirinda intambara, ariko nanone ishyira imbere gahunda yo kugaragariza umwanzi yuko adashobora kumutera uko abonye cyangwa se kumuhungabanya, ndetse no kurinda umutekano w'igihugu kabone n'ubwo umwanzi yarayimereye nabi. Iyi nyandiko kandi igaragaza yuko gucunga ikigobe cya Gulf cyangwa se nanone kugenzura inzira y'amazi ya Hormuz ndetse no gushimangira ituze muri Libani byose ngo bigomba kujya mu masezerano yo guhagarika intambara, kubera yuko ibi ngibi bitagiye ku murongo intambara ntiyahagarara. Iyi nyandiko ivuga yuko nyuma y'ibikorwa byabaye mu ntangiriro z'ibihumbi 2026 Iran itagitinya guhangana mu buryo bwari bwo bwose kandi bweruye, ngo ntabwo igitinya igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo, ahubwo Iran ngo irimo iraniyubaka nk'igihugu cy'ihangange kigomba gusigara mu burasirazuba bw'isi gitewe ubwoba Israel n'Abanyamerika. Iyi nyandiko igera bikavuga yuko nk'uko Uburusiya bumeze cyangwa nk'uko Abasoviete bari bameze no hambere, ngo buri gihugu cyose bigoye kugenzura, binagoye kuba wagisenya. Igihugu bigoye kugenzura imitekerereze y'abaturage bacyo cyangwa se kugenzura imico yabo, ni nako ubutegetsi buba bukomeye cyane, icyo utagenzura ntiwanagisenya. Uyu muhanga avuga yuko Hitler ngo ariko byagenze yibeshye ku Basoviete, ngo ntiyarazi ukuntu imyitwarire y'abaturage b'Abasoviete imeze. Abanazi ngo bagiye bizeye neza ko bafite umutungo uhagije w'intambara kandi ko bagiye kurwanira ku butaka bunini, ku buryo bazakora ibishoboka byose bagihinguka Moscow ubutegetsi bukajya hasi. Uko utiga neza imitekerereze y'umuturage w'Umusoviete no kutamenya neza ukuntu Abasoviete bagenzura abaturage babo, ngo biri mu bintu byatumye ubwo ingabo z'abanazi zageraga Stalingrad zitsindwa uruhenu ndetse abenshi barahashirira. Iyi nyandiko ita abayobozi bamwe ba Isirayeli barimo na Netanyahu bamaze igihe bavuga yuko bashaka guhindura ubutegetsi cyangwa se ukuntu ibintu bigenda muri Iran, akavuga yuko bakoresha uburyo burimo ubutasi, kwica abayobozi no gusenya ibikorwa remezo by'igihugu. Ibyo ngo byabaye ibintu bito cyane kubera ko Israel n'Abanyamerika batari bazi imitekerereze cyangwa se filozofi y'abaturage n'ubutegetsi bwa Iran. Imyigaragambyo n'igitutu gikomeye cyane imbere mu gihugu, abaturage barakarira ubutegetsi cyane, ariko umuntu wo hanze ngo aje cyangwa se intambara ziturutse hanze, abaturage ba Iran ntibigeze bemera ibyifuzo byo guhindura ubutegetsi bikozwe n'undi muntu w'umunyamahanga. Ku ruhande rw'abaturage ba Iran ngo byari kuba byiza iyo aba aribo bihinduriye ubutegetsi n'ubugiho bakabugiramo uruhare. Iyi nyandiko ivuga yuko niba amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'Abanyamerika na Iran aba y'igihe kirekire kandi akagendera ku bintu Iran yifuza, ibyo ngo byafatwa nk'intsinzi ikomeye cyane ya Iran ku rwego mpuzamahanga. Ngo byagenda nk'ukuntu byagenze mu mateka y'intambara za Vietnam igihe bari bahanganye n'ingabo z'Abanyamerika. Uyu musesenguzi avuga yuko ku bijyanye na Gaza jenoside igikomeje kandi ngo ntabwo irarangira. Ku Banyapalestine iki kibazo gifite ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwabo uyu munsi n'ejo hazaza.
Amateka atanga ibimenyetso bikeya yuko nta myaka cyangwa iminsi runaka bisaba kugira ngo ukore jenoside. Iyakorewe abayahudi bivugwa ko amaze imyaka 6 niyo nini. Iyo mu Rwanda hetanye abarenga miliyoni yabaye mu minsi 100. Niyo yavuba ahangaha. Iya Cambodia benshi bakijyaho impaka yamaze imyaka 3 irengaho gatoya. Muri Vietnam naho ntabwo byatinze. Ubwicanyi bwo muri Armenia abandi bita jenoside bwamaze umwaka urenga. Igikorwa cya Staline cyo kurwanya bamurwanyaga abanya-Ukraine n'andi moko matoya byamaze amezi 16. Kugeza ahangaha rero bisobanura ko bidasaba igihe runaka cyangwa se amezi cyangwa iminsi kugira ngo ubwicanyi bwitwe jenoside. Uyu muhanga agendeye ku mibare yabaze neza avuga ko abanya-Palestine bagiye kumara iminsi 926 mu buzima bw'intambara n'igitutu gikomeye. Ubushakashatsi akurikiza bw'imibare bugaragaza yuko kugera mu bihumbi 2025 umubare w'abantu bapfuye muri Gaza warugeze ku bantu ibihumbi 84, aho ni mu kwezi kwa mbere 2025. Uyu mubare ubu wamaze kurenga kure cyane. Bivugwa yuko abantu bishwe muri Gaza bamaze gukabaka ibihumbi 150. Kugera uyu munsi kandi Israel imaze kwica abaturage b'abasivili 6500 muri Libani mu gihe cy'iminsi mike cyane. Uyu muyahudi avuga yuko jenoside ikunze kubanziriza gusenyuka cyangwa se gutsindwa kw'igisirikare kiri kuyikora. Kimara kuyikora gihita gisenyuka. Iyi nyandiko ivuga yuko Israel yakunze gushingira cyane ku nkunga idasubirwaho yatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugera n'ubwo Washington yatangiye guha intwaro Israel ibizi neza ko zishobora gukoreshwa mu kwica abaturage, urugero b'abanyagaza cyangwa se Libani. Izi ntwaro zavuye muri Amerika ngo ni nazo zakoreshejwe mu bikorwa bitemewe n'amategeko, birimo n'ibitero byo muri Iran, kimwe n'intambara ndende yo kurwanya Hezbollah. Uyu avuga yuko ibyo byose byarangiye bidatanze intsinzi, ahubwo byateje igihombo gikomeye kirimo n'ubuzima bw'abantu. Ahera aho ngaho rero avuga yuko nubwo bwose Amerika yakoze ibyo ngibyo, ariko uyu munsi ngo igisirikare cyayo nicyo kiri mu bibazo, yaba ibishingiye kuri politiki imbere mu gihugu ndetse n'ipfunwe mpuzamahanga. Iyi nkuru ivuga yuko itora ryavuye mu nteko ishinga amategeko y'Abanyamerika ryemeje yuko inkunga y'igisirikare ihabwa Israel igomba kugabanuka, kandi ngo n'ubwa mbere byari bibaye mu mateka. Iyi nyandiko ivuga yuko abandi badepite bashaka kongera manda yabo mu matora yo mu kwezi kwa 11 ngo batangiye kugenda gakeya mu bijyanye no kwemera imishinga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bitandukanye na Israel, kimwe no kutongera kwemera amafaranga menshi yavuga muri Amerika abaye inkunga y'igisirikare cya Israel. Inyandiko igera naho ivuga yuko AIPAC, itsinda rishinzwe kugira uruhare muri politiki ya Amerika binyuze mu gutanga amafaranga, ngo rwose itsinda ryatangiye kugira uruhare rutoya kandi rugibwaho impaka bya buri munsi ko rwakoze ibintu bitari ngombwa. Mu gusoza iyi nyandiko, uyu muyahudi Norman Frankenstein avuga yuko ikigaragaza yuko Netanyahu yaba yarakoze ibyaha by'intambara we yita jenoside. Avuga yuko ngo ikibigaragaza ari uko Netanyahu yamaze korwa mu nkiko nyinshi zirimo na mpuzamahanga, ashinjwa ibyaha byambukiranya imipaka yakoze mu bihugu bitandukanye byo kwica abaturage b'abasivili batari mu ntambara. Urugero rutangwa n'abantu baherutse kwicwa mu burasirazuba bwa West Bank, abandi bishwe muri Libani, ndetse n'ibikorwa bimaze imyaka irenga 3 bibera muri Gaza byahitanye abaturage benshi b'abasivili. Imboni TV, imboni ya rubanda.